Mina do Penedo do mediodía. Nunha linda mañá, cuase ao romper da aurora, un labrador pasando por ese sitio viu o penedo aberto, e dentro dele unha muller moito fermosa e deslumbrante toda vestida de ouro. Como o noso home nao era medroso, aproximouse da moura, facéndolle ela esta pregunta: «Onde vais?» «Vou regar», foi a resposta do labrador. «Pois vai, e toma este pao de 4 cantos, de forma que ninguén se aperceba dele, e daqui a un ano volta que eu te darei a felicidade». Asín, foi o labrador para casa e guardou o pao nunha arca, tracendo sempre consigo a chave. Isto bastou para despertar a curiosidade da muller que, aproveitando a ausencia do marido para unha feira, arrombou a caixa e viu con espanto que aquilo que o marido guardaba tão preciosamente era un simple pao. Partiu o pelos canto e viu, aterrorizada, que dele manaba sangue. Cando o home chegou á casa, contoulle o sucedido e pediulle explicacións para aquele misterio. «Puramente e simplemente destruíse a nosa felicidade», respondeu el. E pasando o ano, o labrador foi expor a moura tudo cuanto había sucedido ouvido dela o seguinte: «Sei perfeitamente que non tivese culpa, mais iso non quer decir que non fiques desgrasado e sen as riquezas prometidas. Ese pao era a burriña en que eu tiña que sair daqui ao finalizar o meu encanto, e túa muller, partindo, quebroulle as pernas, pelo que eu nunca máis poderei quebrar o meu fadario». E desta forma, o labrador deixou de ser feliz.